you for watching Lamunu channel. Honorable Sharon Lamunu Wetewa Bimwakia Beach UPC Jalwon Kom Yingo Ba Ha Ba Wood Ba Jujale Sharon Ogwal, Honorable Makamano. I put it in my theory. Umwana kwa kichapa lo. Deora, wari ofisi telbalo kucha. Ngata meonu borigero. Podi apati kwa. Amero mo kucha den. Kujok sulungeo. Iwaljo jalao beta. Dilo norti apai. Uloni chong ngeo. Ubori chong balu. Leke di post office. Kaba lutuno. Ata kwa nye Uganda house. Leko nye algari de kwa itpletenga. Barlo alai. Lehi district apapa. So, chunye chwe. Kanu oni. NRM. Tianga ngai. Iwe wama mane. Wala yenu mironga ngai. Iba mane. UPC okay again. Kuri Uganda poti chingmundi. Go back. Alright. So I be winning payment lugel wara. I want my Jawadi delegate conference meeting kanu. I think assuring. A more about Jamenu, the chairperson na UPC ni lene no giru ulongi. Uluogi da. Jore jao kena da kwela da kyo amera kwela miao ya bebe. Rankira mon bo wi man. Yuko ni kanu bede mon. NRM do kelo ngata tek tutwa. Na ko be woni UPC pe kere nyira tek. Akate. Ile do kuru bede. Ana dia mari yo bere. Kalau biru kiri na ro kiri na mo mi yo pa kiri kwir yo. Ya kiri kwir. Ana tiu ke ki mwa aboro. Ngiro. Yo ko ni UPC jana ko bi woni mo no ko ba. Jene wa jene. Kakwir
Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.